أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Ukuzwile ukufunda kwezwi likaMdali. Leli verse libaluleke ngendlela eyisimanga. Libhekene nama-Muslims kakhulu, abantu okuyibo asebesondele, asebezwisisa. Noma ungakazwisisi kahle, kodwa Allah uthini? Uthi afala yatadabbaruna alquran. Awujuli ngani mawufunda leQuran? Mawufunda lesambulo lesi, awubi ngani deep ngomqondo, awehli ngani, awusetshisi ngani lesambulo. Awuzibuzi ngani ukuthi lento le uAllah ayikhulumayo kuQuran, wena osowuyazi nawe wena ongakayazi wenzani ngayo? Ucabanga ujula kangakanani ngayo? Ngathi uAllah ngabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Asivule umqondo, asivule ingqondo, asivule amehlo, asiholele endleleni eqondile. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.